Ngasigi oiba loktak mapau updates ki tongan page kharagi post and collection tawduna miyamda thamjage amadi video asibu miyang tabiriba punamak pu taramna okjabaga loinana ikai khumna butchari ahan boina idu ningthau hairiba page asina phongdokpagi matung ina military operation likely from 20 January 2025 onward haiba wafam asina ahan boina thamjage US President Donald Trump 20 January 2025 the Wasakpa sakar paiba hauba India na Ngairi Republican Party ki Donald Trump asi BJP Modi government ka khwaidagi close oiba amadi policy manaba chapminaba party ni Joe Biden ki matamda US na India ki Modi sakar chinglaga chatpa adumaina chataroi Modi government na US Republican Party amuk chinglaga chatpa hauragani military operation asida effect torkadaba singi manungda Bhutan Kingdom yauna India ki state singdi West Bengal Sikkim amadi North East ki state taret asini tha ama matam leiri chana thaknaba amadi hidak langtak stock tawsilhau Pakistan dagi Bangladesh ta lan gi khulai holakpa leptri West Bengal gi Siliguri Meghalaya Assam tainaba Selhead amadi Chittagong Hill Trek singda Bangladesh Army thomjilaga leiba haukhre India amadi Bangladesh ki Foreign Secretary ki mifam tawgodoriba asi thoidokna mai pakani thajadre haiba wafam page asina phongdokli page asimaki makhatana ngarangi post amakaka thamjage Penrose Triangle Impossibility in its purest form famous Penrose Triangle hairiba asi optical illusion oiba 3D triangle tasengna physical oina semba sabadi yaroidaba diagram asibuni Penrose Triangle asibu impossibility in the purest form haina sukhangnai haibagi arthadi minna uriba picture asi physical oina semba saba yaroidaba optical illusion ni haibani haibagi arthadi reality da contradictory oiba fundamental ngaktani aduna mai pakpa oithokpa yaroidaba illusion amani haibani Manipur crisis the optical illusion oiriba wafam hairagasu ahanbada Nagagi separate constitution separate flag ani subada Kuki gi separate administration territorial council amadi ahum subada maitai gi pre-major status hairiba singasi India gi democracy framework manungda tawba yaba thabak amata natte ngarang nahan khak Myanmar dagi changsilakpa Manipur manungda Kuki singna separate administration tanba haiba sibu karamba matamda oithokani Indigenous Naga Maitai state government loina maithiba pire hairagasu India government na kaidongaida yarakadaba wafam oide Naga gi separate constitution separate flag maitai gi pre-major status haiba simasu India bu landa maithiba piduna tokhaina tadriba makhai phangloi opening Pandora box center da phamliba Babu Baya Singh na Manipur gi issue asi yamna laina loishiningba maongda loishinba yagadaboi khalubadagi Naga Kuki gi demand amadi dialogue singda yes hairuraga Masidi yamna luine haina maning loina halaga kaidosige khangdana tumin phamlaga leiriba sini India gi population 1.45 billion asigi manungda Manipur crisis ki pautariba asidi miyoi crore half khaktani masigi manungda crisis asida ever oiribana miyoi lakh yankhai muk khaktani 1.45 billion leiba population asigi manungda maitai gi favor na ngang liba ase nan Manipuri 50 to 60 muk khaktani Bangladesh te Hindu minorities singi yumai tharakpa halakpa talakbagi damak India da chauna wathok oi India manungi maitai Hindu gi yum mai thaba nupi angang hatpa asigidi loubiyu nan Manipuri 50 to 60 dagi hena laite Christian Kuki singidi US Israel European Union phawbadagi su lawrai why center protected Kuki world geopolitics ta India gi influential position ama launa na bukhona bada Myanmar da democracy hanjana na paodam yatpadagi Kuki singasi free pass pidona changan ba hokibani 1962 to 2021 amadi 2021 to 2024 fawba sanglaba chahi yankhai gani thoi ase Myanmar military shasan tawduna lakli cookies are used Naga maitai amadi North East ki lalauba namdhanaba khonabada Kuki sing asibu sijanarubani haujikna minority Christian amadi scheduled tribe pirubadagi world gi pressure lakani kibadagi India government na minority Christian ST gi mingda protection piri Myanmar pro-democracy movement da Indiana Kuki Singi partner oiriba PDF ta tongsilaga lona lan pangba yauri political parties singna magi party na matam gi vote kanana bo honabada Kuki Sing asibu vote bank oina khanduna false promise kaya tawrubani chronic disease center amadi state government na Manipur gi issue sing ase matam sana yengsin haudabadagi Manipur gi manungda Naga Kuki maite gi issue sing ase cancer dagi hena sathiba chronic disease ole policy reforms rather than military operation tawba khaktana Manipur gi issue sing ase loishinba yaroi khangbadagi center na policy reforms romda hena mai onchinduna leire amadi
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯒꯗꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞ ꯐꯣꯔ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯅꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯆꯍꯤ 5ꯗꯒꯤꯅ 7 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯄꯔꯄꯣꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री मूवमेंट रिजिम इन बॉर्डर एरिया एनआरसी इनर लाइन परमिट सिस्टम यावरी स्टेट गवर्नमेंट पैखलक्पा याबसिंगी मनुंगदा वार ऑन ड्रग्स रिमूवल्स ऑफ एनी कुकी ट्राइब फ्रॉम एसटी लिस्ट एवोल्यूशंस ऑफ कुकी सिप्टेन लैंड कंट्रोल सिस्टम यावरी मणिपुर असेंबली ना बिल पास तौखिबा कुइरबनी थबक्ता हौजिक फावबा ओंथोकपा ngamdaba खक्चनी वेट एंड वाश ऑन म्यांमार क्राइसिस यूएस अमदी इंडिया सु म्यांमार दा डेमोक्रेसी हंजननबा होनबदा असौबा थौदांग लौरी अमदी कुकी यावना म्यांमार गी पीडीएफ आर्म ग्रुप सिंगदा यूएस अमदी इंडिया ना मतेंग चौंगना पांगली म्यांमार लाना सि लोइद्री फावबदी सेंटर ना कुकी सिंगदा डिसआर्म तौ हाइबा यारोइदौरी कुकी सिंगना खुलाई थदोक्तबा मरमना मैतै सिंगसु खुलाई सरेंडर तौरोइदौरी प्रपोज म्यांमार इलेक्शन इन 2025 म्यांमार दा हुजिक चथरिबा नेशनल सेंसस 2024 असी हेक लोइबगा म्यांमार मिलिटरी जुंटाना जनरल इलेक्शन तौननबा सेम सारगनी हाइनदि हाइख्रे अदुमकपु इलेक्शन अदु म्यांमार मिलिटरी ना कंट्रोल तौबा मफम खक्तगी ओइगदौरिबरा नत्रगा इथनिक आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन सिंग ना कंट्रोल तौरगा लैरिबा मफम सिंग असिसु यावगद्रा हाइबगी कंफर्मेशन दि लैत्रि अमरोमदा म्यांमार मिलिटरी की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल SAC सिंबा इलेक्शन असी चिनागा लौतुनबा मैनमेड मिलिटरी पावर हेना फंगनबा इलेक्शन नि हाइना एक्जाइल दा लैरिबा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट NUG की लीडर्स सिंग ना हाइरी म्यांमार मिलिटरी की मखुत्तगी लैबाक तंखाई अमा हेनबगी कंट्रोल दी इथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन EAO अमदी PDF ना पैशन खरबनी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन करिगुम्बा म्यांमार पुंबदा इलेक्शन तौदुना डेमोक्रेसी हंजनकिबा तारगदी मणिपुर मनुंग द खुलाई पाइदुना लान हौरिबा मैतै अमदी कुकी सिंग डिसआर्म तौननबा सेंटर ना हैरकलगनी पीस टॉक इनिशिएटिव तौरकनी याद्रगना वाइट मिलिटरी ऑपरेशन तौबा हौरकलगनी सिन रखियन स्टेट अमदी सेकांग रीजन द लैरिबा EAO सिंग असिना म्यांमार की डेमोक्रेसी इलेक्शन यावदबा तारगदी अमदी सेपरेट नेशन डिमांड तौरपा तारगदी इंडिया ना करी स्टेप लौरकदगी हाइबा हौजिक फावबा खंगबा ngamdri resolution for normalcy in belly amadi foothills singi akoibada security na section na ngak sialaga belly manungda normal life hanjin handuna state economy phaganana ba amadi employment opportunity pinana ba honaba phai maramdi lana si pak loiba yakhiroi praja sa dabadi yade thabak su dabadi yade hauzik manipur gi lairiba sakar asi part and parcel president rules ni aduna maitai singi demand center da oina mai onchinbiu discussion da state government ta onchilaga lauba political leader kaidorigi lauba tokpa phare madugi mahut political party punamak punduna CSO punamak punduna common agenda amadi common goal amada center da pressure piba matam yaure irang asi loidri fawbadi state assembly tam loiraba fawba PR extend tawdana laikhigani election pak tawkhiroi haiba wafam phongdongli makha satharakpada AT gi luching purel korongan bakhuman gi PS tagi post amani ka lokhotcharga thamjage वादौरीदा अखोई मैतै से निशागी लान इगी पल मितोप सिंगना सौ सरकपा खुरकी इना लाई साबा अखोगी सकफम इफुरुप इरैबाक की गमखै पुनमक सि थेंगनाबा ताबनी तुंगी मिरोल की दमक हाइबा वफम पोंगदोंगली लोइनना मीगी लिंगजेल मानबा तरा खक लैबा अदुना अखोगी लिंगजेल मानदबा कुंट्रा कतरे लैबा सि लाइना नै खाइरिबनी सिनि लिंगजेल मानरबा खुदिंगमक माइ पाकनी हाइबा वफम पोंगदोंगली मखा सथरकपदा AT जनरल हेडक्वार्टर की PRO ओइना थौपुबिरिबा रबिन मंगांग खोइरकपंगी PS तगी पोस्ट अमखक थमजगे पैसा नीबा नन मणिपुरी सिंग इम्फाल योक्सिलकले हाइदना चाउना न्यूज़पेपर ददी हापीरी अदुबु कनाना कमदौना एक अमा लो अमा सेमदुना मपुंग फाना थिंगदगे हाइबदुदी कोकता कनासु हापनदे पैसा नीबदा नत्ते चासु चासिलखिनी लैसु लैसिलखिनी निंगोल कयासु लौखिनी लोइसिलकपदा नोय अखोई मुटखरनी कुकी हाइबा सा असिसु सुमाइना यमम्बा नत्ते हौजिक्ति उरेदना मसी नत्रो अखोई मयामगी अपाम्बा सिबु मितोपना पलौबसे हाइबा वफम पोंगदोंगली मखा सथरकपदा क्वाकैथल 360 हाइरिबा PS असिगी पोस्ट अमनि खक लखोचरगा थमजगे ngasi date 8 December 2024 segang brahma Myanmar da kuki tibai kontara Kukilanda Thabikhre Athoubasingna hairi a successful raid by maitai lanmi Athoubasingbu asoi angam yaudaba oirasunu amadi mai pakpada loubiyu haiba select kolonena PS asina phongdongli makhatana Tamelong district ki manungsana laiba Tauksem subdivision da paikhalakliba Jal Jivan Mission project ki
ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯈꯤꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯟ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡ 16ꯀꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6ꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯈꯛꯇꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 37 ꯑꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯆꯠꯊꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯕꯦꯡꯛ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ JJMNDPJACꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯁ꯭ꯄꯥ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯈꯥꯏ ꯇꯨꯝꯈꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯂꯧꯂꯨꯞ RPF PLAꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯗꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯐꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯕꯨꯡꯆꯥ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯈꯝꯕ ꯆꯍꯤ 19 ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯍꯦꯟꯗꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 1,910 ꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯂꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯊꯥꯗꯕ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ RPI ꯑꯊꯥꯎꯕꯂꯩꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯍꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯖꯟꯇꯔ ꯃꯟꯇꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯦꯞ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 2ꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤ 369 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠ 108 ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯑꯆꯠ ꯑꯋꯣꯡꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ꯫